riu ni kuroneka kwaya kugia njira gatagati ka miario ya kuria kwa Azimio oro ndomwe na Kenya Kwanza iria iraririe mwena kana irambirie mwena wa Bomas muthenya wa ira. Hani hari na kabica kega muno ka mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka magaithanitie na mubunge wa kuria Gikuyu Kimani Ichung'wa aria nio makihetwo wigiririki wa gukorwo magitongoria miario ino miena yothe yeri. Ndakora Kalonzo Musyoka augite atiriri, tumekuwa na kikao chenye uchangamfu mwingi, kimekuwa kikao chenye uaminifu, kuna masuala yatakayohitaji mashauriano, wanakamati hawaruhusiwi kufichua yaliyojadiliwa. Na njira nguhi kamiti yo maundu maria mekwariririo matiagiriirwo oro na hanini kuhithurio kuri muingi na kurerekana ni gukinyukitio makinya gatagati ga Kenya Kwanza na Azimio. Riu kuratuika kwaya kugia na njira tondu onake Kimani Ichung'wa ni augite ni twitikiranĩtie ati ni tukwambĩrĩria cikaro ici na twambĩrĩrie gukorwo tugituika ni turaria muthenya wa Jumatatu, ni tukaranĩria na miena yothe yeri na tutigetikira gutuika ati ni twakorwo tukiaga gukinyanĩria miario ino ici cia katathi-ini gaka aka mbere tucoke